Ka West Jaintia District Badminton Association hak arpasau tarik nailar, kala penlong ya kajingalang hakyang nang ba Indoor Hall Stadium. Shwa ba lai puwe ngot kirang bat haya lekai, kin mi na po ka district banit ya shimbenta hak lumpung ya lekai 41st State Badminton Championship arja arpun rio. Kani ka lumpung ya lekai kan sedang naduk ka arpun rio tarik, haduk ka arpun dai tarik nailar hanong ston, ya ka balapenya da ka Meghalaya State Badminton Association Shillong. Ya kajingalang lapenya da Presiden ka WJDBA Madi Perban, ha kajingdan lang Vice President AN Gatpo, General Secretary Rimilan Pasa, bat Advisor JM Po Sngam. Baru kilai puai ngot kirang mat kita yelek kai badminton kilai yop diang ya kisop ti thamai. Ya kani kakinhun on yalam da head coach Meban Kerlang Shulai, bat team manager Ram Najar. Baru kinungalam ke WJDBA kila kerku kerdo bat kitbok kirwiang ya baru kirang bat thayelek kai haswa bakin mi napo ke district. Sangat sekali kabar di man di sekolah ini pola dia juga dengan pasti dia di coaching yang no coach man dah win di best player yang ka state kami kam jola ia no manager ini di kerja ni morally wah hakski go like master juga di decenya kia lah pasangki ngat nyawa man di kena dengan disiplin wa kongo di pelagi he kapten wala sebab ke distrik yang itu pergi akor program ni juga di decenya kia juga di job lah yang rak di nami program kamu juga di manflam strive for excellence and glory dia jemut uyele citom ni yawan rak yo bahatam kam jo ya program yang kesai. Kita to kemutu yang kesai ini sedang kau cenang. Dah ni kesini, suara ini step. Kamu omah presiden, kamu maju uman pi, kamu teh uman pi. UMK mana pi to, jadi kedisiplin. Baik, dibagi kita yang pi, diikti hapi, ya diikti pi hai. Ngaduk mestep, haduk ukut tournament. Ketua ki, tip, yo bagi kon yang ki lagi. Yo miat yo bha man gi kena tu am salon gar kante yo tiu blagar am churu ki so ibron ya kor yang keseng yang ke chenong yang ke district yang i mesti ulai chenong ston but man gi kena tu am salon man gi kena tu ngai sneng ba du ke disiplin hi ku yo wan rai jinjok ila bha na du ko mesin hey ila iwrem am hi bo job am hi tahawrem am kam wi amre dah orang yang rem dah jemut, jaga determination dah jemut ko wan biang, yo practice, yo next one job. Kemudian job le, MK musurong, tang musurong dah mesin musnya red, kita tahu MK. Mahal le, mau surong dah mesin musnya pro, ya tak job kan kebor ribu tuan. Mendewan ngah champion dengan mi practice dia teman, mah. Dan itu dengan senang yo coach yang pi, manager yang pi, yang ini senior players. Tapi haga yung kesemi MQ he, waki kian. Tu wahe MK amburomu yaki kian. Untuk ante, wahe MK amburomu yaki kian no. Tu ante, apa? Wahe tu amburomu yaki kian. Tu dengan roti petang atau kikian kamu buram ki ya gue kaman ya buram kalian agak jengim buru to kante imani kamu yung kesem yuluti urapi kamu julepi gue ke bahatam ti berbor dunakan kai lagi donusna yorap emi ilak do yak bemiatna ya wan rapi ke jengjok ti ila yuluti yo wan ye champi haka final arakundim da ye perchang yo wan tu ma presiden da wi awi yo ye takti yo cha di ruai yo kumen no